dapat. Cukup. Masuk. Yes. Bagus. Woo. Wow. Mohon, si Bang. Kakak, kamu Kak. Ayo semangat. Gel masuk ke Gel. Ayo Ham, dapat Ham. Semangat, Arvin, Agil, kakak, ayo semangat, ayo kakak, kamu kak, ayo, dapat lagi, ayo. Sip. Tenang. Oke. Sip. Aduh. Oh. Persiapan untuk di lapangan 1 DSA Putih melawan Karisma A. DSA Putih melawan Karisma A. Dapat Ham. Sip. Tenang. Tenang, Vin. Main, Vin. Tenang. Persiapan di lapangan 1 DSA Putih melawan Karisma A. Sementara di lapangan 2 dipersiapkan Gelora Putra A melawan PSG Tukum. Lah. Ham, sip Ham. Di lapangan 3 persiapan Kencang Junior Bangkit Putra A. Ayo kakak.
1 GSA Putih melawan Karisma. Kemudian di lapangan 2 Gelora Putra A melawan PSG Tukul. Di lapangan 3 Encol Junior melawan Bangkit Putra A. Ayo Irar! Irar! Akil, Akil. tetap fokus, temenin dikasih tahu, semangat, nggak boleh ngeremehkan, ayo. Ayo main yang anu. Ayo Revin. Sip. Ilham. Ayo Irar! Ayo kakak. Masukin kak. Kak, bola muntah kak. Ayo, nggak boleh ngeremehkan. Ayo.